tifundziso te-Shafi madhhab bantu bakithi iza ngokwe-Shafi madhhab umuntu lafanele ahlabe ngelanga le-Eid ngalamalanga e-Eid muntu lonalo lelikhono, not necessary ukuthi funa abe nale nisabo, mara mangakhona yena ukuthi uyakhona kuhlaba. And futhi kuyisunna kifaya ngoba lena sifundzile ukuthi ngeHanafi madhhab kuyiwajib kwamele ahlabe, mara tukwe-Shafi madhhab kwamele kuyisunna kifaya. Sho ukuthi babo elikhaya uyakhona kuhlabela wonke umuntu wasendlini, babo elikhaya uyakhona kuhlabela wonke umuntu wasendlini, ahlabele maka, ahlabele bantwana bonke, ahlabele everything. So isunna kifaya ngile sunna ukuthi ungayenda iyanceda wonke umuntu labakhona basemndenini. So ngokwe-Shafi madhhab, ngokwefundziso te-Shafi madhhab kuyisunna leyo. Umuntu amakanemali, le mali leyo indlula ama-necessity akhe, uyakhona ukuthi ahlabe. Ngokwefundziso te-Hanafi kwamele umuntu if anemali lethite kwamele ahlabe. I hope inshallah sesifundzile ngaleti fundziso letenesi. Inshallah mathi ithi mayifika iqurbani sibe si ready kendani kugcina imigomo nemithetho ya Allah subhanahu wa ta'ala.